Neyle kılıvatsın? Çocuklar da alıp öyle baraklar yazgılap. Poyuz gitti. Tokladık. Tık 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 tık. Hoy, Kutman kandaysın? Bugün ököz bir sakarayı salıp gelmeydi. Yok, men bugün işlerim көп. Cindi, men жаратылыштан калган сезимдеримди таштап, сени менен бир жакка салып барып келейин десем. Сен ойсоң деп очу мага. Cindi, сен cindi экенсиң. Койчу cindi, эмне болуп атасың, мени уялтпачы. Сен мени сүйүп калган окшойсуң. Шеф менен барып салып келбейсиң бе? Талайбек Кудретович. Sen bekle oğlum hemen. Мага колго тоспо. Sen barıp kofi yap kaçma. Макул.